Kata tu sedang shna dan nerbon. Ta hamdam roj ulaj usya rekomen. Seven lek meri piyo pinitir shna la. Tu uslam rama. Ni bik fibiku katong. Ni tu kejap mau redap a. Kata sobik seletip ama yo penyo pe lai kata. Kata pit wiyar ge ma kamata sat ge panang yu pe yo pat. Kata tu sedang lagi pelai ma. Shna baham dam mergi usyar seberapa ma pe bah. Boleh cukup.